Waki. Utashana kuona yakaraka. Bayo mubwire. Hendo ni sawa. Makuru. Nikuru ni meza pe. Mubwire barabuze. Nazo nubwo nabuze burongo nabone. Pangu udashaka no gusoma. Shiresi shana kibazo pe. Inzara igiye kumbeza umwuka. Tugenze utere. Hari umugambi go natekereje mwana. Gose. Umugambi wo kugira abapasiteri. Amagambo y'Imana go maze kumenya ko muri Bibiliya ndoganyemera kwicwa n'inzara. Oya byo nibyo. Tugiye ku rugenzo uterera. Bamuja mutihari. Tugiye kumubona. Mbere na mbere plan yose kwimeza. Tugiye kubanza dushaka ibyango. Mara gushaka ibyango. Mbere na mbere tugiye gushaka ibyango. Abapasiteri ibyango abapasiteri ibyango ntabwo ari dashira. Ndahari dashira. Bo icyo cumi. Icyo nico. Ntabwo ari dashira. Nukuri kubyumva. Pasiteri ni iki? Amakoti nako akaruvati. So rero bigiye kugenda. Tugiye gushaka Facebook yani. Tiza amakoti. Turangiza tugira ute? Tuje gusengera umuvandimwe yaratwande. Kumva tare plan. Kunze gushwana na mugore we. Turamusengera bahita mumvikana. Ariko ngafite ikibazo cyo kutabyara. Kutabyara ndago bindeba nje ico ngene ahubwo turamukura hiki. Twahuririra. No guhumeka mani biri kwanga n'inzara. Aya tugira tugenda ahubwo. Facebook tuje kumureba. Tugira tugende. Utwadinze. Inzara ndago mwana. Tugende. Ni salama. None se iNzara yo muntu yakano kanya byagenze. Twatunga kugutera kandi tumwe tuje kugutera. Nasona abantu babagabo bari kujya amapera. Twihaye mani twisanga. Kameze matesi. Kameze manki. Bwoko kizi. Imva rero. Tubone tuzi ko dufite udukote tubiri. Tuje kugutera amakoti abiri. Yo kumazi gikozi ko mutambara amakoti. Rero kuba muri meze n'ubutegenika wowe dutize cyo kuyakoza ntabwo kikureba Sergio Twats tunafatisha mani twana gukorera umutima n'ukuri pedo icyo cyo ndagubesha ndamutse nyabahaye akabura byagenda kwe n'ugataga akabura kizakwebera genda mwana kanze ariko nakibazo zana mani zana tugende je nakubwiye iki bra mujama ndawa mutima mu bigo mwana ndawa mutima mu bigo oya byo anaraga ko byarenze ko tuzanakira umugambi w'Imana azize ngo n'ugwesha oya zo ndagarugwesha Ute. Itonde wewe kwirinda. Ariko mu itonde. Umva, cyese wanizeraga. Ndanyizeraga. Ubwo singaga nabiri. Aga bagitanga iki? Shana ne ko amagote. Aha. Killy. Jako. Nawe dure. Kabisa. Mutazabwa ngo Facebook yababereye nabi. Mutazabwa ngo yababereye nabi. kubura kanduka. Kameze uterera mugire. Karuvati. Agakapu na karuvati. Okay. Uko twara mu bibiri. Kakandi kaguca mbese kaguca. Kakandi kabahamya nyine kujana gusura. Ako kamanze bandebeze. Zikari byo nama icyo cyo nico. Kese cyo. iNzara ngomba kwiki. Ariko Musi ndaga profe kufite. cyagenda byose nagari njye ubigira. Mutazanyihenura hanyuma ariko je zaba narabagiriye neza nta kibazo tuzaba narabagiriye neza. Karuvati nyine ko ndanigiriza. Karuvati manu urebye. Ntabwo ndikibuka ahantu iri tu. Ndana kan. Wasanga umukozi sinza ahantu yarambitse narambwiye ngo itere porafesi ziko nayigisha. Sawa. Ndaho ziri. Sawa ubwo turaza kuvugana mu kote gawe. Mugira urugendo rwiza.
nta kibazo mwe nta kibazo Dormi aussi, c'est un autre. Le monde part en couille. J'ai du mal à y aller. Non. Twagiye jogenda twa pasiteri inde pasiteri rivera kiri naho wowe pasiteri rivera emerewe bayisenga icyo nicyo iNzara ibatwaye ihangane Kije tuhageze shitsi utaribaza no kudufungurira ubundi kindi cubwo ko ntabwo ngira kindi cubwo kandi uzabizana bya mani n'iki ni kubyirinde oya yumva kandi kindi ndagira kamera k'umuntu pasiteri rivera emedi bayisenge ndagira kamera k'umuntu icyo nicyo kuvuga kare batari kudufungurira nzi gutera ukoze niba Karibu. amakuru y'abandi komeza nitwa abapasiteri mwari mwatumye yesi amarinzi njye nitwa pasiteri Zahra Emery Bayisenge njye nitwa pasiteri rivera ariko muramukomeye Cha turakomeye. ni karibu Karibu yesashimye cyane. cyane Amakuru? amakuru ubona ari byiza Makuru ni meza. imana yarabarinze cyane. natwe n'iyi minsi twarafashijwe cyane umva vuga ngo haleluya cyane Amina. namwe mwari mukomeye Cha tumeze neza nta kibazo. umva naba umugabo nyine none kadakoma Ari hanze. wamuturegera tukavugana nawe ko turavugana mwese muhana Kamurebe. Aya ari mu gikari. murebe Ibyibitse wakintu ibitso byose batafashijwe uravuga amagambo muri bibiliya agenda akoresha umwuka sigi nayibyo oya naze naze kabisa naze yarahajyanye abandi ngabo bakunda kuruka bakoze Muza bashitsi. amakuru muvandi arakomeye Cheri nyine abantu b'abapasiteri. nitwe abapasiteri mwavuze ngo tubasengere murebe ko nawe nkabona kumigisha ngaha ese sheri yaba sinanga wari wagiye gusengera N'abandi turazoza. nitwebwe mwitwa bande bwana pasiteri ninjye pasiteri rivera kidi Livela Kid. Okay. Wose witwa ndi pasiteri yesu ashimwe abavandimwe amazina yanjye nitwa Zahra Emery Bayisenge Bayisenge yesu ashimwe ko mwaramukomeye turabishimiye natwe turishimye ko tugeze ahantu turishimye ahantu ni heza turakura umugisha vugira ngo umugisha pasiteri umugisha rero Imana iravuga ngo ukunze
Armageddon uko mwikunda. Amen. Haleluya. Iryo jambo riboneka muri Bibiliya cyane. Biravuze ngo ufite igihumbi kubona mugenzi wawe adafite na 5. muhereze naho nyiriye Muhereze n'ijana yerire. Pasiteri kuvuga ndegera umuntu birangorana. Imana yatubwira ngo buri gihe dufashanye dukunde bagenzi bacu uko twikunda. Gusa umuntu ngano muri vera ariko twabiza bakunda. Wapi na wafutisha ikoti nije ngo shaka. Imana yagize neza umuntu turashima. Bana bajya kwiga nawe wamwe kazi waruhutse. Mahorana muri yari muntu. Kunda kumfasha ufande imana muri yari jambo bitubwira ngo Imana yaradukunze. Kuko Imana yakunze abari misi cyane. Byari tabo umwana wawe kugira ngo umuntu agire ute? Kugira ngo mwizera wese ataremba. Ahubwo agire ute? Ntabwo ubugingo buhora. Aya magambo sinje wayanditse. Daga ninje wayanditse. Ndumva ijambo ry'Imana. Iki gitabo kamagambo meza. Aya riboneka he? Naraye nayo. Sinza bitana. Hajya pastor Simuri Yuda. Yuda kira kirangara. Oya shane muri gahini. Ati muvande yadukomeje. Kwanzi katari hali banekara. Shaka kudukora kumugati. Ugiye kuzagura imodoka mukobwa wacu. Igipangu ndi kukibona, igipangu ndi kukibona. Ni muri Amerika mana ndi kureba. Ashira koka. Ni muri Amerika cyangwa ni mu Burusiya. Mugabo wawe ndi kubona Imana imuhaye akazi. Imana imuhaye akazi. Jopakorata contesta tope. Chokoresta takapatata rapa kutike. Oh mana we. Umugabo wawe n'ubwo ariko Imana yawumurinze. Ndi kubona umugabo ariko arakora impanuka. Muzane agaturishano mubanze mushyiramo. Bari kuraho impanuka. Kugira ngo azabone byiza muri iyi ndi kubona umugabo wawe yaragiye gukora impanuka. Uko gikomeye ba.
munzu yanjye inzoga umukozi w'Imana bitwa mvite umukiza Jeanette iwacu banyitaga mvite ntabwo barakuciye Icara hasi. Ariko sheri, mundaniza ingunzu mu No.